sibyo reka mbaye urwo rugero ni umumama araza yinjira muri biro arambwira ngo uriya mwana wawe muto ni umwana wa gatanu ngo mbonye rwose atazakomeza ndamubwira mu izina rya Yesu Kristo turi kumwe azabaho ndasenga ubwanjye ndasenga ndamushimira amaye ubutumwa n'abana nawe ukomeza usenge nanjye ngiye gusenga kugira ngo Imana izagira ikikora ndasenga Imana ima confirmation umwana wanjye abaho kandi birakomeza birarangira eske nasuzugura uriya ngo kuko umwana wanjye ariho ngo ibyo yambwiye n'ibinyoma jamais du tout warasenze uravyanga bien sûr ndabyanga niho hahandi kwa Ezekiya voilà kubera ko abantu batajya batahura erega kuba mfite ingabire ntibisobanuye ko mfite decision ya nyuma no decision ya nyuma turasubiye kubaha kaze kuri Gisha TV mu kiganiro cyacu kigira kane turi kumwe na Bishop Rugagi. Bishop Rugagi turasubiye kuguha kaze mu kiganiro cyacu cya gatatu. Twarangije turiko tuvuga ku byerekeye ba Bishop na ba Apotre wari kuravuga uko byatangiye mu Rwanda hanyuma ndaguhagarika kugira ngo ndabwira kabisa gato kuri ibyo wari kuravuga bya Apotre. Mu bihumbi 2004 nari muri Afurika y'Epfo hanyuma nimba ntihenze twari kumwe na Apotre Apollinaire kuko na Apollinaire baramusengeye kuba Apotre Apollinaire umuririmbyi ni wabiteguye okay Imana ishimwe so hanyuma na Pastor Jeremy Pastor Jeremy nawe yari nuko abantu burya barundi urazi ko ibintu tugenza buke burya Pastor Jeremy baramusengeye kera ndabyibuka kera vraiment ngira ngo nko muri za 2000 sinibuka neza umwaka kuba Apotre hanyuma turi muri Afurika y'Epfo muri eglise yitwa New Life c'était un dimanche hanyuma David twari kumwe n'umukozi w'Imana ubu n'umupastori muri Zion yitwa Dr Jean Damascene Gasherebuka so noneho we kuko niho yasengeraho ni nawe yatwakira kenshi yo turi muri Afurika y'Epfo pastor wa ku munsi wa Mungu c'était vendredi turiko turaganira na Pastor Jeremy arambaza ati buryo umuhamagaro wawe n'uwuhe ndabona ni je umuhamagaro wanje fise ministère apostolique ubu mu myaka yarakuze no muri ministeri yarakuze kunsumba acara twenga so igihe atwenga sinzi ko yatwenze ko aryohewe cyangwa twenza gati akapeti urumva nari peti mu myaka no muri ministeri ariko jewe nari ico namubwira ko nanagira ubuntu bwo gushobora kwiga no gutahura ico ari cyo apotre c'est quoi kuba intumwa niki ni umuhamagaro ni ibango ni igikorwa umuntu aba ariko arakora ntabwo ari titre nka kugira batereza titre umuntu directeur général oya ni umuhamagaro so nari ndabizi hanyuma birarangira c'était vendredi ku munsi wa Mungu tugiye gusenga hari mu 2003 cyangwa 2004 no 2003 ku munsi wa Mungu tugiye gusenga tujya muri eglise rero New Life umva Dr Jean Damascene kuko niyo yasengera kiri tirangiye noneho baratwakira pastor mukuru wabo yaravuye washaka no muri Kenya ni eglise nini y'abazungu turaramukanya nubwo yarafise impano yo kuvugishwa aruzuzwa turiko turaganira nyene turamukanya atangura kuvugishwa araraba unuze ya Pastor Jeremy arambwira ati wavuze kuri pastor atarikoya ati Imana ivuze ko you are the bishop aturumungero umuvyeyi arangije ahindukira kuri jewe jene ni presence mvuga evangeliste Diamond Mugisha ati wavuze ko umuvuga butumwa atariko Imana iravyanse ati Imana ivuze kuri intumwa y'Imana deux jours plus tard je nabwiye Pastor Jeremy Imana ibikonfirma turi muri New Life birarangira mu 2004 umunsi bansengera kuba pasiteri muri eglise y'iwacu hariho abarongozi batandukanye Pastor Jeremy niyo yarari bo eglise Minerva mu barongozi bose niyo bari bari ba Pastor Rutayisire Marehemu Pastor Ruben mukuru wa Paul Twaza n'abandi baje kunsengera ubu pastori mugorumva narongoye eglise natangiye kurongora eglise kuva muri 2003
uwo munsi nyine bagiye kumusengera pasiteri Jeremy acaduka ku gituti acaravuga ati pasiteri Mugisha nagaruke ngaho subira ku gituti aca ababwira témoignage muri Afrique du Sud ati kubera iyo mpamvu nashaka gusaba pasiteri mwese mugaruke ngaho kugira tumusengere nk'intumwa y'Imana bansengera nk'intumwa y'Imana so kuva kuri iyo saha ntabwo bari bamuhaye amavuta kuko amavuta ndazi ko Imana yari yarayamuhaye ariko bashikije imihango canke igikorwa Imana ibahamagarira cyo kunsiga cyo kunsengera muga tugarutse kuri bya bintu turabo turavuga kubera ingene ibintu mu Burundi tugerageza kubitwara buke buke umva hari mu 2004 gushika no kuri iyi saa turiko turaganira amavuta y'intumwa sindinda kuyashakisha oya iyo wageze ko ntanguze igikorwa wavuze mu ruhango niyo wonwika muri desert dokarahari Imana gusa yambwiye ko icyo kintu ndagikora ngafata umwanya uko uzobungana kose mugabo bimwe turavuga wari kuravuga uti igihe mwumva ba Paul bagitwaza na wandi ati ba Apotre ati abantu bose bavuga ati none he bararaguye nanje nariyumvira kuva partire y'uwo munsi bansengera nariyumvira ni ariko je Mugisha je ndavuge ngo ndi Apotre Mugisha basi bavuga ati noneho aragumutse none mavuta ndagenda nakuva muri 2004 munsi so je ne doute même pas mavuta Imana yampaye ko n'Imana yatanga hanyuma nkuko rero wabivuze ati amazina si cyo gikuru so nanje nicyo kintu cya mbere Imana yanyigishije yuko unyita Mugisha unyita Diamonde yuko utanyise Apotre whatever amazina wari wabivuze si cyo kintu gikuru ndariko gusa ndakugira ko parcours kingene mu yandi majambo harimo gutinya ingene Mugisha aza kubyira abarundi naho abakozi b'Imana basize nk'intumwa bakanugika nk'intumwa none natangura gushira kuri carte de visite Apotre Diamonde Mugisha baragati ewana wa mupeti noneho yagumutse so karagaciyemo reka ndagusubiza ijambo utuge ku ijambo utugira amateka nk'uko ari kurabivuga uti tumaze kumva bamasasi noneho abantu barakoma induru ariko wari kuduga kugira ngo tuje kuri bishop ingene icyo gihe nyene byari bigoye so icya mbere no kubanza kubyiga no kumenya ibyo ari byo kuko hari umuntu ashaka no kumenya iyo titre ntanamenye n'ibyo ari byo ntamenye kuko Bibiliya bivuga mu Efeso igice cya 4:11 nuko ahamagara bamwe ku bintumwa abandi ku abahanuzi abandi ku bavuga butumwa abandi ku babungeri abandi ku abigisha bivuga ngo ni kubanza no kumenya icyo ni igiki eske imirimo ya episkopi ni yihe uhamagawe kuba bishop ni ibihe ugiye gukora ugiye kuba umurezi nk'ibyo Paulo yahamagariwe kuba episkopi wa mbere hanyuma nawe ashiraho abandi bashobora kuba bahagarariye abandi abakuru b'itorero n'abandi ntabwo ari plaisir ntabwo ari ikintu nubwo buri wese aba yumva ko bishop ari plaisir sinyibonamo nta plaisir nyibonamo nta kintu na kimwe keretse amakuba n'ibyago gusa nicyo kintu umuntu abibona no munsi pere spirituel wanjye ambwira ko sinigeze sora za kanwa kanjye yewe nta munsi nari nasoza akanwa kanjye ngo ndashaka gusengerwa na gahunda zose zo gusengerwa zabayeho n'amaproposition bagendaga batanga kandi ugomba kunyumvisha mbere yo kugira ngo ninjire mu kintu ubanza ubinyumvishe neza apana yewe sinezezwa no kwitwa ntabwo ari icyo kihutirwa kuko yewe nezezwa no gukora ndi umukozi umukozi ku murimo ni w'Imana yemera naho kuba ufite ibyo bizina bidafite icyo bivuze ntacyo bimaze foko umuntu icyo uvuga icyo kintu uvuga koko kikugaragareho nicyo nkunda gusumbya ibindi byose ngaragaza ibikorwa nibyo nkuriye gukora bishop ni office ariko hari don mfite muri jewe hari impano mfite muri jewe ntabwo impano ufite ni uretse kuba uri bishop impano mfite impano y'ubuhanuzi mfite impano yo gusengera abantu bagakira bakabohoka bakagira gute ibyo simbishakisha si ngombwa ngo nirize ubusa
ngo inshuro 40-60. ndaza kuguha umwanya wo kuvugishwa. Yego, ibyo si ikibazo. Ntabwo binsaba, hari ikintu ugira, hari impano ugira Imana yaguhaye, ntibinsaba ko niriza ubusa 6 ngo kugira ngo ikore, ntibinsaba ko bigenda ukunuku, oya, nicyo ni ingabirano nahawe. Ndi bishop muri biro, muri administration. Bishop si impano, ni biro, ni office, ni address, kimwe n'ukuntu umuntu aba afite address n'ibindi byose n'imihamagaro yabyo ikurikiyeho. Umurimo rero, umurimo wanjye niwe buri wese agomba kundeberaho. Bishop nushaka ureke kwishiraho, ariko umurimo nkora niwo buri wese. Eske koko wa murimo wa profesi hari abantu bawungutseho? Ese wa murimo wo gukoreshwa imirimo n'Imana hari abantu babyungutseho? Hari abo byafashije? Hari abo byagiriye neza nkuko tubisoma muri Bibiliya? Reka ahubwo tuje tudubwiraho nyene warugeze. Twamaze kumva yuko ubunye kuba kwitwa bishop wa apotre ari ibintu biri normal, ariko muri ico gihe byari ibintu bigoye muri igihe byatangura. Ubu rero nkuko turingerero mu cyo bita umuhamagaro. So Bishop Rugagi kuntuze hajya abanyarwanda no mu Kirundi ngo ni ku mbuga nkoranyambaga, social media, social media. Hagi hagaragara Bishop Rugagi uvuga ubutumwa, wigisha, amatwi asumira bagakata n'utundi tuntu tudupande pande, nibatange message yose canke kumure message yose, ufise igitunga uri kurasirikira utishiramo ngaho ibitangaza bigiye kuza, profesi zimanuka. Bishop, interesting. Ubivuze kwiki? Kuko ndazi ko byinshi ubizi gusomba, kuko ari umuntu yigeze kuvuga muri eglise imwe, baravuga ngo nta bwami butagira iperereza. Yari ko bivuga afete, yari umupastori, nibaza ko mwene data muzi, yari umupastori akabwira undi umupastori afete, kubera ko hari utuntu tw'utubazo, hanyuma abantu bakavuga ngo pastori yamaze byose. Hanyuma umupastori w'umushitsi yaje kwigisha muri eglise ashagira ngo bavuga ngo pastori azi byose, aterega nta bwami butagira iperereza. So umvise byose nka bishop uri mu murimo nk'uko wabivuze, urumva hirya no hino, niyo utokumva rero baza kugira ati ewa aho hiyo ibi nivyo biriko birasirikira. Kandi ndabizi yuko abakozi b'Imana benshi bahamagawe baprefera kutavuga ariko bakagaragaza ibikorwa. Ubu rero ko turi mu kuvuga, reka tuvuge. Ubona nka tujya tu video udutunga ubwira abantu atishiramwo kashi, hanyuma urahabwa umugisha, urahabwa jipe, urahabwa iki, ikakiba the story of the city, urabyumva, ikakiba the talk of the city, ikiganiro cyo mu mujyi, uyu mu bishop partout. Kuko ikintu je nkunda kubwira abantu ni iki, buri muntu wese muri ubu bugingo ushatse kumuronderamo ikibintu ho kibura, uwo ari we wese. Kandi ikintu kihora kibabaza ni iki, kenshi abantu dushakisha ibibi gusumba ibyiza. Bigatuma umuntu atumisinga the whole point, sibyo? Ugashobora gusanga kumbure hari ibyiza byinshi Rugagi yakoze, kumbure warafashije imfuvyi, kumbure warafashije abapfakazi, kumbure warasuye abafunzwe, mugabo byashika peut-être kurigisha uti nimwashira muri iki gitunga ibitangaza birakoreka, tugaca twibagira bya bindi byose wakoze. Kumbure ababizi arona abo batabizi ko ari bindi kumbure wakoze, mugabo basanga ikiganiro ni ca gitunga ikaciba histoire bya bitangaza. Noneho naringira ngo umwanya kuri ico kibazo, ubibona, ubyumva, wabifata gute, canke uko abantu babisobanura niko niyo yari message yawe yo kuvuga ati nimwashiramwo hajya bayita frande bayita ngo cyo mu kiro ituro nuzeya mu kirundi y'amashikanwa cyangwa imperezwa cyangwa ikigira 10 washaka. Niyo message canke hari ukuntu abantu baca babihindukiza uko bavyishakiye? Ntabwo yari message natangaga, kandi aho ngaho nizo turo bashiramo iyo level narayirenze. Urwo rwego nararurenze,
uwabikoze aba afite icyo agamije kubikora Yeah. nk'uko wavuze ngo ugushaka ntabwo yakubura kandi niko bimeze social media igihe cyose iyo uri hejuru when you are on top you becoming a topic Yeah. iyo uri hejuru iteka buri wese ashaka ko agukuraho amakuru Yeah. kugira ngo abantu babirebe kuko izina ryawe ni rikuru Yeah. n'imyandiko uyu muntu birasomwa n'abantu benshi kandi urabizi ko muri culture yacu y'abanyarwanda abarundi ntidukunda gucukumbura ntidukunda gushakisha amakuru ntidukunda gushishoza ikintu cyose bajugunye hariya nicyo dufata kandi na terorisme ni nyinshi ku bantu batandukanye ntibashaka guha umuntu umwanya wo siko nabisanze muri Canada siko mbisanga muri Canada muri Amerika n'ahandi mu Burayi bazi icyo bita gushishoza gucukumbuzi uyu muntu icyo niba ari bavuze iki eske nibyo baraguha umwanya n'imyaka 10 na 20 ariko bakorera ikintu ubushishozi bukomeye iwacu kubera ko wenda abantu benshi ni imyumvire ikomeye igitunga kuba uvuga ngo mushiremo ntabwo nshobora guhagarara amasaha 8 kuko nahagararaga amasaha 8 apana mwisemene umunsi umwe ibyo byabaye umunsi umwe ntabwo nahagarara amasaha 8 kuva saa 4 kugera saa 12 saa 1 mpagaze ahantu hamwe ndi gukora umurimo hanyuma umbwire ngo muri ayo masaha 8 ukase umunota umwe n'amasegonda 40 tayari igitunga mfite urabona ko mfite ibyuya mfite ibyuya eske ibyo byuya mbibize mu munota umwe n'amasegonda 40 niba ufite no gutekereza niba uri umuntu utekereza eske uyu mugabo upfukamye n'ibi byuya uyu muntu uhagaze ibi byuya bivuye mu munota umwe niba uri umuntu koko uri umuntu muzima kuko ntangazwa n'abantu bitwa ko bize ntangazwa n'abantu bitwa ko bazi ubwenge bagahinduka abaswa muri 1 minute na 47 secondes research niki iyo tuvuze recherche ubushakashatsi niki niba bambwiye Diamond agikuzimu cyangwa Diamond akorana na shetani Diamond bla bla n'ibindi byinshi niba ndi umuntu muzima kandi nkaba mfite Bibiliya nyizera nkaba nizera imbaraga z'Imana ntabwo nshingira ku byo bambwiye ndakora research yo gushaka kumenya ni gute nshobora kubohora Diamond kugira ngo tuzajyane mu ijuru kuko nawe si umwana wo kurimbuka nawe ni Imana iramukunda kandi ni ngombwa ngo nawe azajye mu ijuru mu Mana nta poberi waho yego ejo nejo bundi Imana izampembera kuko narwanye intambara nziza kugira ngo nkuvane kwa Satani mujyane mu bwami bw'Imana so ako gatunga ni umuntu wabeshwagaho hari abantu babiri nafashije kuri ibyo bitunga n'abantu babiri hari umusaza wari ufite amadeni witwa Kayumba birara ni ibintu birebire uwo musaza mpabwa revelation yahatuye nuko bimeze n'ubuzima bwiwe n'ukuntu bamwirukanye mu nzu ndavuga no we can help dushobora gufasha uyu muntu gufasha umukene abafashije Imana ubwa mbere mfata igitunga kuri uwo musaza buri muntu wese araza kandi mushiremo mumuhereze uwo mwanya bamuhe uwo musaza agenda uwo ni parti ya mbere y'icyo gitunga nyine parti ya kabiri n'umudamu watungwaga na 3000 ibihumbi 3 akagurisha akantu k'agataro akishuramo inzu akabana n'abana biwe abivuze uwo mwanya numva ngize umubabaro ndavuga no we can help gufasha umukene nawe Imana iza kugira neza korera uwo mugisha none ngo bafashe kakajambo mvuga ngo fasha umukene ukorera umugisha Imana iza gufasha utuntu twose bagiye bakata n'igitunga nkimuha amaboko yiwe narakimuhaye uwo muntu twafashije bagakata aho muha cya gitunga bagafata aho ngifite mu kuboko gusa ariko ntiberekane ndi kugiha nyiracyo
urimo urabyumva kuko bibaye mu bantu ibihumbi ni imbere y'abantu ibihumbi ntago ndi gukora ibintu nyuma y'inzu ndimo ndabikorera imbere ya kamera televiziyo live yanjye mu gihugu biri kuri YouTube biri kuri social media ariko wenda babandi batashaka gukurikira ukuri ni benshi abo ntabwo twabura kandi nibo bashaka twatuntu nyine umuntu muzima ushobora kuba anakorera muri leta cyangwa agakorera ahantu akabona kariya kantu akanagakomantaho ari umuyobozi uhita ubona urwego rw'uwo muyobozi aho defisi mfite ubushobozi nanakwirukana kuri iyo poste sinumva ukuntu ushobora kuba uri ministre cyangwa uri umuyobozi mu ngabo cyangwa iki uze kuvuga agatunga ka 1 minute 48 seconde kandi uzi ufite abantu kwa kundi bavuga ngo wajya gutuma n'abantu baba maneko cyangwa iki mudukurikire video yose muzaduzanira amakuru jewe ntabwo ndi muto ntabwo ndi umuntu social media nyiriho kandi ibyo nkora mfite record yabyo wansanga isaha ariyo yose ukambwira ngo ikigisho kitari kini mu kiduhe wakibona cyose kirahari kuri YouTube ikindi ibindi birahari muri archive yacu ya televiziyo archive yacu ya eglise sinumva ukuntu rero ibintu byose ufite ya archive abantu barabifite kubera gusa bashaka gucafuza bitewe n'inyungu runaka y'abantu babiri inyuma bagashaka gucafuza izina ryanjye kandi ndimo ndafasha abakene b'igihugu uwo munyarwanda n'uwabo ntabwo ari mwene mama si mwene data uwo mugabo n'uwo mugore si abantu bavuye muri famiye yanjye ndimo ndafasha umunyarwanda icyo ni ikintu cya mbere bakagombye kumenya ndimo ndafasha umuturage waburaye wabwiriwe udafite kubaho ndimo ndafasha umukristo none tumugarure nk'umukristo abeho agenda atera imbere nk'uko abandi bateye imbere si amafaranga agiye mu mufuka wanjye ni umutima w'imbabazi mfite imana yashizemo n'undi wese arabigaragaje abakristo bose baje gufasha uwo muntu ntibakoze complain wowe muntu utari muri icyo giterane ugize complain ntiwibaza yuko kenshi abantu nk'uko wavuze kubera ikibazo cyo gushishoza kubera ko abantu badashishoza barashobora kureba bakavuga ati kuko namba abantu bavuga ati Bishop Rugagi agenda muri Range Rover imodokari sinzi neza igiciro cyayo bakumva Bishop Rugagi yavuze ati ndagura indege 87 miliyoni y'amanyarwanda ya peu près $100 we ndashaka kugurira indege televiziyo noneho nkuko wabivuze abantu hagufata umwanya washishoze nkuko wavuze bakoresha ibya perezida bamenya ati mbega iyo modokari yabonetse gute mbega iyo ndege ariko aravuga azayigura gute ku indege umuntu ashobora kuyikwemerera kumbure canke hari uburyo bwinshi kumbura ikintu icyo cyo cyose umuntu ashobora kugishikira bigaca bituma bimwe ariko navuga abantu babantu uri kurafasha babantu uri kurafasha babapfakazi babakene babaki bagaca babyibagira yuko hari abantu uri kurafasha mugabo bagaca baraba ibyo wowe uri kuragenderamo imodoka uri kuragenderamo ibyo wavuze uri mu ndege mu Burayi muri ugasanga navyo biteye abantu confusion ubu se ko nubakiye abaturage batishoboye mbisabwe n'akarere district ya karere ka Nyarugenge mu bintu bitwa IDP new model amazu yitwa 4-in-1 sivyo ko natanze umusanzu wo kubafasha ko natanze amamitiwere ibihumbi byinshi mu gihugu ko nubakiye abantu inzu zigiye gusenyuka ko nishyuye abantu ibitaro bafungiye mu bitaro babuze amafaranga yo kubavanamo babaye imfungwa kubera ko babuze amafaranga yo kuva mu bitaro nkagenda uwo munsi nkaririzinga liste y'abantu benshi bakavamo amafaranga akaba paid yabo babyaye n'abana babo babafungiye mu bitaro ibyo byiza byose ibyo ndimo ndakubwira ibyo ni imirimo ya charité imirimo yo gufasha sibyo singiye mu bindi by'abantu bafite ibindi bitandukanye ibyo ni ibintu biri ku ruhande abantu bihutira
niba ngewe mvuze kugura indege cyangwa kugura ibiki n'ibiki 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 ni viziyo yanjye. None se viziyo yanjye ikubangamiyeho iki? Wowe se uramutse uvuze ngo uzabigura, ngewe se nkubangamiyeho iki? Ko ari viziyo yawe, ngewe ko ndi kuvuga viziyo yanjye igutwaye iki? Mbivuze kubera ko ngewe ni viziyo yanjye, kandi ndi umuntu umeze nk'abandi bose bashaka iterambere n'ibindi, kandi wizera muri viziyo yanjye cyane. Nizera muri viziyo yanjye kandi nzakomeza kubamo, ni ubwanjye mbanza kwizera jyewe. Icyo nicyo kibazo gihari hariya mu iwacu, reka ndahita iwacu ko ni iwacu mu biyaga bigari. Hari icyo kibazo cy'uko mu mateka y'iwacu dukunda ibintu bigendera hasi. Nshatse kuvuga, urumva, n'ufise amafaranga hahirwa abakene, n'ufise amafaranga ntashaka kubyerekana. Kandi hari abantu bazi ko abapasitori, hari n'ijambo urabize mu kintu cyamubwira ngo abihebeye Imana. None umuntu akumva ati noneho abantu bihebeye Imana bagendera muri Range Rover bari kuvuga indege, none ntibarariraguye. Urumva, nta kintu rero kibabaje nk'umuntu akavuga ngo ni business. Urumva, donc ugasanga nk'uko ari kurabivuga, ibikorwa byose umukozi w'Imana yakoze byose barabigujije n'ubusa mu musegonda umwe. Ni ofete n'utwo turere tubiri, wabyumvise, kuko twazahajwe n'ubukene bwinshi, twagize ibibazo bitandukanye, ingorane nyinshi, tuzanirwa ubutumwa n'abamisiyoneri batubwira ngo hahirwa abakene nibo bazabona Imana. Ibyo ngibyo bamaze kubizana nibyo twari turimo. Nta munsi n'umwe nabaye muri ADPR nekereza ko nasenga isengesho rirenze ibindi byose, bitewe n'inyigisho, n'ukwiyeza buri munsi tukajya mu ijuru n'ibindi byinshi. Imana mu bushake bwayo no mu mbabazi zayo yashimye kunyagurira imbago nka Yabesi kugira ngo ngere ahandi ndebe uko abandi bameze, imyizerere yanjye ihinduke, apana imyizerere y'agakiza, kwizera kundimo kwa imyizerere yacu, ugasanga ntihaye umuntu uburenganzira bwo gutekereza ibirenze. Akenshi niyo ugize kwizera kurenze iwacu bakwita umuyobe. Bashaka gutekereza uko pasiteri atekereje, utekereza uko undi muntu atekereze, ndetse byagiye bifata n'amareta. Umuntu witwa ko ari umupasiteri ufite iterambere biba ikibazo gikomeye, intambara ikomeye, n'ubuzima wabubura. Ibyo bintu ibyo bihe nabinyuzemo. Ibyiza byose wavuze dukora, baduhamagarira muri leta gukora, gutanga imisanzu, ntibigeze babivuga ngo banavuge ngo uyu muntu turamuzi yatanze miliyoni 20 afasha abaturage kubaka hariya, uyu yatanze mitwari 1000 abaturage bivuze, uyu yagiye mu bitaro. Nagiye mu bitaro byose bya Kigali, muri CHK mbagemurira ibyo kurya, muri CHK abantu bababaye mbagemurira ibyo kurya, jewe na timu nini cyane, nanjye ndi imbere yabo tujyana. Ibyo sinabikoze rimwe, sinabikoze kabiri, sinabikoze gatatu. Nagiye Kibagabaga, iyo ni hopitale yindi nayo nini, njyana timu nini hariya. Sinagiye rimwe, sinagiye kabiri. Nagiye Muhima, nagiye Kanombe mu kigo cya gisirikare, abantu barwariyeyo. Nagiye muri Faisal, abantu barwariyeyo narabasengeye. Bivuga ngo ibyo bikorwa byose ushobora kuba ukora by'urukundo, ntibashaka ko bivugwa, ntibashaka ko bigaragara. Ibyiza byose wakoze mu gihugu byitwe ko bidahari, bagaragaze ikintu kibi kuri wowe, kugira ngo bakorope cyangwa se bereke opinion publique ikindi kintu kinyuranye n'ibyiza. De toute façon ntabwo Rugagi ari uw'igitunga. Buse Rugagi wa Ruhango wabeshejweho n'Icyacumi cy'urusenda,
aba barabizi ibyo ngibyo ko nabaye Ruhango ndi umushumba mu itorero rya Ruhango batanga icyacumi cy'isogi na mucayicyayi batanga icyacumi cy'urusenda urusenda pana amafaranga make urusenda bahinze bazana bimbuye ipiripiri bimbuye wabyumvise cyangwa se mucayicyayi bimbuye akaba ari byo bashyira imbere kuri aritari wabyumvise nkanywa icyayi naryaga rimwe mu cyumweru jewe mu 2003 dime ya mbere ikomeye muri eglise wacu byari 3,000 by'amarundi 1 point quelque chose uwo wari umukire wowe ndetse reba baguhaye ibihumbi nari muri capitale sinari mu Ruhango bitatu nari muri capitale abo bari abanyeshuri yewe naburaga 700 francs y'itike injyana gusura umuryango wanjye nkayabura urimo urabyumva so ibyo bintu byose kuko nta muntu n'umwe uba witaye gushaka kumenya parcours y'urugendo rwawe n'abanyina mu Ruhango abakristo baho barabizi n'abanyina bakora mu mabanki populaire nibo bari abantu n'abandi bacuruzi batandukanye bazi imico yanjye barayizi Ruhango ubajije imico yanjye bayikubwira nta muntu wivuga ariko mfiteyo abadiyakoni mfiteyo abantu batandukanye nakoreye muri uwo mujyi igihe kinini ibyo bitunga se ko batabigaragaje cyangwa se ngo babibone Nyabugogo nuko hariya ku isoko nuko kwa Mutwe hariya ntibigeze babigaragaza ngeze mu mujyi rero paf capital bir exploser bir centre ville bir exploser pour dibi umubare w'abakizwa uriyongera ibikorwa byo gufasha abantu biriyongera vision itangira kugenda kure kugira ngo dufashe abantu so ngarutse inyuma gato kuri utwo dutunga nicyo na tuvugaho ntabwo mbabazwe n'abakozi b'Imana kandi harimo n'abakozi b'Imana benshi malera kuri bo niko navuga navuga ko ari bitambambuga mbabajwe no gukoresha iryo mvugo ni bato abantu bakiri bato mu myumvire mu mitekerereze bato cyane ni bato cyane mbabajwe no kuvuga ngo nabakozi b'Imana bato cyane mu myumvire kandi bakagombye kuba ari bakuru kuko bamwe muri bo bavugaga ibyo kandi batakakwiriye kubivuga wenda bananelefona bakavuga ngo mukozi w'Imana hari ikintu kiri kuvugwa mbega muri studio zawe cyangwa muri archive zawe ushobora kutwohereza ubwo butumwa bwuzuye tubashe kubureba tubwohereza abakristo bacu uri babyumva ahubwo umupasiteri agaragara ku gatuti murareba amafaranga yanyu barayabiba hariya kandi ndimo ndafasha umunyarwanda wasanga ari n'umukristo wiwe yanze no gufasha kuko abo bose nafashaga ntabwo ari abakristo banjye no ni abantu basengera mu madini atandukanye umwe asengera muri Anglikani uwo musaza uwo ngo nafashije gusa kuki muri Anglikani batamufashije uwo mudamu uwo ngo yasengera muri Gatolika kuki batamufashije no niba dukoze igikorwa cyo gufasha umuntu ntabwo tureba idini ureba umutima kuko idini ntabwo ari riguhamagara wahamagawe n'Imana kandi abantu n'ab'Imana sabi idini kimwe n'umuntu uzava mu rusengero aho asengera iwanjye yaza kwa Pastor Diamond Pastor akagira icyo amumarira amen iyo ni pare yawe wakoze kuri we kandi icyo ukoze si jyewe rugajya uzaguhemba n'Imana izaguhemba kuko si ukoreye Imana kuri uwo muntu nihaza uwawe akaza nkamufasha amen si wowe mfashije mfashije uriya uwo muntu w'Imana Imana nizamembera kuko uwo muntu sinzamuterura njyane imirimo nkora niyizamerekeza so ibyo byo kuvuga ngo fata Range Rover niki ndaguha iyo story umugabo umwe yari yicaye imbere
yaricaye kandi byose byabaga biri mu materaniro. Sinigeze mbwira umukristo, sinditangisha mu rusengero ngo bantangire imodoka yo kugendamo. Ça c'est un. Sinditangisha muri eglise ngo munyishurire inzu yo kubamo, mungurire ibi nibi. Atari ibanga urashobora kuza kuvuga ingene Range Rover Ironsi. Yeah, ndabivuga. Ni nabyo byiza kugira ngo abantu bave mu rujijo rukomeye, kuko kubaza bitarakumenya. Ntaguciriyemo ndi ku mupastori muri Panekote yigeze kumugira iwacu i Burundi, umupastori mukuru cyane. Yamwingene kugira ngo yevite ibibazo nk'ivyo. Umukristo aramugurira agafrigo. Urana agafrigo kaganuka b'ikibumbi bingahe? Agagara dimanche muri eglise. Akayivuga ko ari umukristo yamuguriye agafrigo. Ati kugira ngo nihaze hagira ubundi mukristo azimuhiri wanje, none habona agafrigo gashasha, ati wasa ati pastor amafaranga y'ishengero araye. Mugabo of course igihe tugezemo nta mukozi w'Imana iyo bagitega ubwoba n'uwobona frigo muhiri wawe, ariko gusa hari igihe nyene nk'ibintu nk'ivyo bikenewe nahone. Nico gituma ndavuga ni wumva bikeneye ko igikuru muri iki kiganiro ni kugira ngo twubaka abantu. Twubaka abantu mu buryo bwose bushoboka. So nico gituma icyo uvuga kurongowe mu mutima wawe, that's it. Yes, icyo navugaga kiriya cy'abantu batabona umwanya wo kwinjira, kuko hari ibintu bibiri nkundira abantu b'Imana bakuze. Icya mbere gusenga ngo Imana ibahishurire niba koko ibyo bintu biva kwa Satani cyangwa biva ku Mana. Kuko niryo jambo wavuzeho kare, aho twaherereye ibi bintu koko ni iby'Imana cyangwa ni ibya Satani. Kuko ibya Satani ntibirama, ariko iby'Imana birarama. Iby'Imana ushobora gukubita ibuye hariya ukabisenya, ejo ukabona bivukiye ahandi. Nicyo kikwereka ko ari ibintu by'Imana. Umuntu ashobora kugusenya hano akakumva ahandi. Nicyo kikwereka ibimenyetso by'Imana. Ariko iyo aza kuba ari ibyawe n'ibya Satani, urazima ukibagirana. Ariko iby'Imana iyo aguhamagaye ntushobora kuzima. Nicyo kimenyetso naha buri muntu wari we wese. So uko kwizera kwanjye cyangwa se ibyo nshobora gukora, nkuko ubimbwiye, niba atari ibanga kumenya uko naguze iyo Range Rover n'iki byose, mbere yo kugira ngo ngure Range Rover, eske baba bazi ko natanze imodoka yanjye V6 Montero nyiha umupasiteri? Nta muntu wabitangaje. Natanze imodoka yanjye Jeep, umukozi w'Imana naramutumiye muri eglise, araza arambwira ngo nakuze imodoka yawe. Kuri hotel aho mucumbikiye arambwira ngo ndashaka kumpa iyo modoka. Ngira ni blague. Kwa kundi blague, ngira ngo arimo ara blague. Caleb, yitwa Bishop Caleb, Kisangani, n'umukongomani. Ndashaka umpe iyo modoka. Ndamubaza, ngira ngo ni blague, turarya turasangira turarangiza tujye kujya mu materaniro, ngo askofu Bishop ndashaka kugira ngo ni Bishop yabivuze mu Giswahili, ndashaka ko dusubira kuri rya jambo nakubwiye kare ngo kandi ndi seriye. Uri seriye? Ndashaka ko umpa iyo modoka. Ndamubaza, ni Imana yabikubwiye ze? Juste kugira ngo urabizi abantu benshi abarokore ukene kumenya yuko ari Imana yavuze. Iyo akora erera akavuga ngo ni Imana yabimubwiye, examen yari kubatsinda uwo mwanya de fils. Ni kimwe n'ukuntu abantu kimisagara barabizi. Nigeze guhagarika umugabo witwa, sishaka kuvuga izina rye, ahagarara abakristo banyi barabizi kimisagara. Yewe iyo uzanye Imana niko abantu batajya banasobanukirwa uko umuhamagaro wanjye umeze. Iyo uri umuntu witwa umukozi w'Imana ukavuga ngo Imana yambwiye, ndi very attentif cyane. Umukozi w'Imana wenda ndaza kugaruka hariya abantu nabicisha icyo kibazo. Yahagaze kimisagara aravuga ngo Imana yambwiye ngo umuntu ahaguruke ngo abantu 10 ngo batange $200, ngo Imana niko yabimbwiye. Okay, fata agenda yanjye kugira ngo mbare abo bantu 10 yavuze. Hahaguruka abantu 3, sibyo? Hahagurutse abantu 3, aravuga ngo birashoboka ko
udafite amadolari 200 ariko ukaba ufite 100 directement nayisengira x ntabwo imana uciririkana nayo, ntabwo imana ugurisha inyanya ngo umanuke ibiciro jamais du tout. Iyo uvuze imana iyo ari 10 ni 10 nicyo kimenyetso mbona, ni nacyo nari ndindiriye. Ishobora kuvuga 10 batatu bagahaguruka 7 bagakomanaza umutima, ntabwo ari imana. Okay. Ntabwo ari imana. Ibintu by'imana nta muntu ugomba yavuze ko ari defisi uwo mwanya 10 ni 10. Nta muntu utahana confusion. Niko jewe narezwe, niko mbizi. Niko jewe kandi kuri icyo ngicyo ngutumiye ugakora erere nkiriya yo uhuye n'ingorane zikomeye. Aho si marenga jewe, niko jewe nteye. Hanyuma wewe ni mtoto wa Goma. Kabisa. Wa Kigali. Wa Kigali. So kugira ntagire uvuga ati aha basi noneho ntakiri umunyarwanda banditse mu Kongomani ni wa Rwanda. No, wa Rwanda. Duga kwijambo. Hanyuma babuze abandi 5 barahaguruka aba 8 ajya kuri 50 abandi buzura 10 ngo ke ngo ni mwebwe ngo reka mbasengere niki byose kuko arabasengera. Hanyuma mbwira protokole arangije kwigisha, naramwubashye aho ngaho. Abanza arangize kwigisha, ararangiza mbwira protokole bamujyane muri biro, bamugeza muri biro. Mpamagara abantu muri materaniro, babandi rwose muze hano, mfata mikrofone nyishyira hasi, ndavuga rero mwebwe, ariko abandi bakristo barabyumvaga, mwagize neza guhaguruka. Ubu nkoresha ijambo rya sagesse, nasenye umukozi w'Imana, nasenye imitima y'abariye. Ubu nona ibintu mwari mwiyemeje gukora, numvise muri jewe ngomba gutanga iyo sacrifice yose ku bwanyu, ni jewe nza kuyatanga. Abantu bose bakoma mu mashyi 2000 dollars. Ni jewe uza kuyatanga. Baragenda barajya kwicara. Uretse ko bari bagabanije amasana. Ubwo byari se bigabana. Ni jewe uza kuyatanga. Kandi murakoze rwose, mugize neza, mugaragaje ko muri abantu b'Imana, murakoze. Ariko abapasiteri banjye bari bamaze kumenya uyu muntu yakubise hano, kuko bo barabizi ukuri kwanjye n'ukuri kwanjye si marenga jewe, niko bigenda. Yagombaga kurangiza seminari nimugoroba. Ikimenyetso nuko atagarutse, sinamugaruye. Guma kuri hoteli, yageze kuri hoteli, ntuma protokole, ejo mu gitondo mukore checking out atahe. Mugende mwishyure, murangize, mumureke atahe. Ni mumubwire ngo ndaza kuvugana nawe, ibindi tuzabivugana nawe. Aho ntiwari ukaze cyane none. Reka basi nabishyire gutya, ntibiragushikira wewe uvuga uti Imana iravuze, hanyuma icyo wavuze ugasanga ntikibaye. Uramuzi Papa de Boy? Yego. Urabona ko ari umukozi w'Imana akomeye. Yego. Papa de Boy nko mu matora aheruka yaravuze ko Imana amubwiye ko ari abaminisitiri babiri bazopfa. Sinubwo ko ari babiri cyangwa umwe imbere y'amatora, ntibyabaye. Kandi urazi yuko muri Afrika no ku isi ari mu bantu b'abakozi b'Imana bubashwe cyane rwose cyane. Birashoboka kumbure yuko ikirere Imana yagihinduye, birashoboka yuko yavuze ngo Imana yavuze atari Imana yavuze, amarangamutima emotion canke yashaka kuryoshya urugamba cyangwa cyaba abandi. Ndakubwira ko bitandukanye aho ngaho. Hari prophecy y'uwo mwanya cyangwa izaza. Ni ngombwa niba uri na profete umenye igihe bizobe. Yego. Kuko ntabwo Imana tuyifata nk'umuntu uwo ari we wese. Jewe niba ndi guhanurira umuntu, shobora kumubwira ngo ndimo ndabibona, cyangwa se sinamubwira ko ndimo kubibona hafi, ariko ndi kubona ko bifite igihe azabibonera, kandi koko bikaboneka. Nukuvuga ngo birashoboka ko muha iminsi, hari no mibisi ukavuga ati mu ndwiza cyane, hari no barahari n'abahamya, arahari n'abahamya kandi bikaba cyane rwose bikaba. Hari no mbwira ndava n'ibirenge hano
bihite biba kandi bikaba. Ibyo byose evidence zose zirahari ibyo bimenyetso byose birahari kandi si kubwanjye ni kubw'Imana kuko mba namaze kubona confirmation spirituelle inyemeza ko icyo kintu nicyo simpfa kuvuga no ni confirmation. Nihe message woha abantu bahaguruka bavuga ngo Imana iravuze kandi ataca Imana yavuze? Ikimenyetso cyuko naguciriyemo nk'umuntu umaze igihe mu murimo nk'uko twagiye tubivuga mu mateka kandi nashimye bivuze uti uwo mupastor amaze kugira erere nk'iyo naciye ndamusezerera kuko eglise nakuriyemo natwe dufite amateka bishaka gusa abatanguje eglise yacu bavuye muri Pentecote batangiye muri Pentecote eglise itangurira ni eglise Minerva bazaye kuyizi cyangwa wayumvise eglise itangurira Kinshasa buriya bajya bakoze Imana benshi muri Grand Lac harimo Apotre Masasu harimo umuhisi Rubeni harimo Mama Domitiro n'umupasteri bari bose babaye muri eglise yacu Kinshasa. So noneho mu nyuma iva Kinshasa imanuka ibujumbura eglise igenda ikomera twari dufise iyo ni eglise nakuriyemo uretse ko mu nyuma nabo barandekuye ababyeyi barandekura nanjye ndaguruka ku mababa yanje kubera experience ko twe eglise yacu yari imeze nko ku nkuru nziza uribuka wa muriro ku nkuru natwe niko byari biri kubera kirite ya sasita none twagiye tugira koza Imana bavuye muri Congo bavuye mu Buganda bavuye prophecies vraies fête mélange y'ibintu byose natwe amahirwe twari dufise pasteur Mutokambara rero ya pasteur mukuru nawe yari ameze uko uje ukavuga ibintu akavyitegereza akabona Mutokambare uwo nguwo nkiraho ngaho yarantumiye hari ibyo Imana yankoresheje iwe amaprofesi ku rusengero rwiwe n'ibyasohoye aho ngaho iwe. Imana ishimwe cyane. So kuri yitwa Horebu icyo namukundira ni iki icyo gihe muri Minerva ushake witwa izina ushatse ariko uhagaze ku gitutu ugatangura kuvuga ibintu bitari ku murongo ugakreya histoire n'ibindi bintu nawe nuko byagenda nimba wari ufise icyumweru tugaturi lendi cyangwa mardi yahita gufatisha umwango exit. So rero nibyo navuze ni kuri ibyo wakoze kuri uwo mukozi Imana nakubajije ibibazo ni byiza yuko nk'abungere iyo umuntu aje gukinisha ubwoko bw'Imana n'amaprofesi ya feke n'ibiki nibaza yuko nk'umwungere umuntu nk'uwo kumukosora kugira ngo bimufashe n'ejo cyangwa hirya y'ejo ntazasubire kubikorera abandi. So nagira ndakure kujya ku ijambo ariko uravuga ku byerekeye nyene n'abahanuzi ibyo ngibyo bibaho ari nshobora kuvuga mu buryo bubiri cyane cyane abantu bafite gukura ubukure mu mwuka mu Mana cyangwa se mu ijambo mu byose. Yewe ushobora kuvuga ngo wowe uzabyara umukobwa cyangwa uzabyara umuhungu koko ni nayo confirmation Imana yampaye. Wowe twese turasenga uri umukozi w'Imana ariko wajya gusenga ukaririra Imana Mana ndashaka umukobwa cyangwa se ndashaka umuhungu kimwe muri ibyo ko je sindi muri afere yawe n'Imana Imana ikakumvira ikaba yaguha uwo muhungu ariko wowe wari wavuze umukobwa. Yego wowe wasenze nanjye natumwe cyangwa nabwiwe uri mukuri ninde uri mukuri hagati yanjye nawe n'Imana niri mukuri genda tumwe. Eske igihe Yesaya yajyanaga ubutumwa kwa Hezekiya tegura inzu yawe ugiye gupfa urazi ubivuze ari byo nariko ndiyumva wabyubize nivyo nagira mvuge vuga ni iyo ni inyigisho iri mu rwego rwo hejuru bien sûr iri mu rwego rwo hejuru effectivement kuko ku bantu benshi aho onye arashobora gutera amadidani mu mwanya ariko urabivuga nariko ndagushishoza amajambo uvuze kugira ngo shakishe muri Bibiliya ahantu
asobanura icyo wari kuravuga. Bien sûr, none kuko Imana ishimwe ko gutikira kuko nahinzi ko iyo utakizana nari kuca ndakivuga kugira ngo bifashe kumbura umuntu yari ko aratwumviriza navuga ati noneho Pastor Bishop Rugagi ubu hora bivanze kuko turasenga turi abantu b'Imana turi abakozi b'Imana turi intumwa z'Imana turi abantu kuba ifite iyo ngabire ahubwo hasobanure kugira ngo ntiyagire umuntu nitubyibagirwe hanyuma ejo umuntu avuga ati ntimwabyumvise iki kintu mvuga niba yewe nshobora kukubwira wowe indwara ufite mbwiwe kutazakira usibye ko icyo kintu sindagikoresha nubwo nshobora kubona ko uzahita ejo kugira ngo mbikwerurire nshaka uruhande kure sinshaka icyo kintu ko umuntu apfa n'agahinda simbikunda niba nzabona ko uzanahita uzapfa ndagutegura mu bwenge buhanitse cyane buhambaye cyane kandi Imana ikamakonfirmation ko wenda uzahita niburu gusa mugabo ashobora gusenga gakira cyane rwose niyo nashatse aho kuri Ezekiya niyo nashaka gusobanura kugira ngo ndashaka kuhavuga ahangaha ndimo kuhavuga mu buryo bubiri kuko twese turabi Imana nubwo mfite ingabire wowe ntayo ufite nibikubujije nawe kwegera Imana niho abakristo benshi bafite ikibazo kudatahura biro y'umuntu no kudatahura imikorere y'Imana ndaguha urugero umuprofete yaraje aravuga ngo umwana wanjye arapfa wanjye sibyo reka mbaye urwo rugero ni umumama araza yinjira muri biro arambwira ngo uriya mwana wawe muto ni umwana wa gatanu ngo mbonye rwose atazakomeza ndamubwira mu izina rya Yesu Kristo turi kumwe azabaho ndasenga ubwanjye ndasenga ndamushimira amaye ubutumwa n'abana nawe ukomeza usenge nanjye ngiye gusenga kugira ngo Imana izagira ikikora ndasenga Imana imakonfirmation umwana wanjye abaho kandi birakomeza birarangira eske nasuzugura uriya ngo kuko umwana wanjye ariho ngo ibyo yambwiye n'ibinyoma jamais du tout warasenze uravyanga bien sûr ndabyanga niho hahandi kwa Ezekiya voilà kubera ko abantu batajya batahura erega kuba mfite ingabire ntibisobanuye ko mfite decision ya nyuma no decision ya nyuma ifitwe n'Imana kandi nawe wenda irarindiriye ko uca bugufi Yona arabwira abantu b'Ininewe murarimbuka mu minsi 40 ab'Ininewe bose bambara amagunira barapfukama Imana ibababarira itanabibwiye Yona irababarira ariko Yona aho agiye aziko bagiye kurimbuka bose nkuko yatanze ubutumwa birumvikana neza we yagiye azi ari muri joie Imana iramubwira ngo ziba abantu bagiye guhanurira bose bariho baracyariho we barayi none wantumiraga iki ko waruzi ko ugomba kubabarira iyo formule iyo bababarira ntarajyayo none se monsieur ndibagiwe mbababariye dufikiyewe nawe ndimo ndaguha ama example y'aba prophète batubanjirije b'Imana umuhanuzi Yesaya ajyaniye ubutumwa Hezekiya aramubwiye ngo uzapfa itegura umuntu wawe aragiye Hezekiya ngo Mana ndapfuye aragiye arasenze formule yasengeyemo Bibiliya irayitubwira ariko uko yasenze ntabwo yanse urupfu ararwanga Imana yongera ituma même personne wa wundi subirayo umubwire ngo numvise gusenga kwe mbonye n'amarira yiwe misi ye yo kubaho nongeye imyaka 15 so niba Imana yaramwongereye imyaka kubera ko yasenze ninde mu Kristo Imana idashobora guhindurira so mu yandi majambo Prophète Rugagi unyemere ndakwite Prophète ko iyo mpano urayifise nkuko wabitubwiye Prophète Rugagi araje abwiye umuntu kanaka ati hagiye kubiki ishobora kuba ciza cyangwa kibi uwo muntu akajya ku mava gasenga akaririra Imana
yuko nimba icyo kintu ari kimwe kugira ngo Imana ikigwize, yuko nimba ari kibi Imana ikigire cyiza, nimba ari kigabo Imana ikigire ikigore. Mugabo we wamaze kuvuga ibyo Imana yari yakubwiye. So message nuko uwo muntu agiye imbere y'Imana kinginga agasenga, Imana ishobora kubihindura ihagaze kuri ya masengesho ya wa muntu cyane rwose. Imana yabikora neza cyane, neza cyane, kuko jewe ndabivuze. Imana nayo ni yawe, nawe ugiye urapfukamye, Imana nayo ishobora kumbwira ngo wa muntu namubabariye, kandi bimaze kuba kenshi, si rimwe si kabiri si inshuro. Yani majambo kugira ngo turangize ikiganiro cyacu cya kane, ni ukuvuga ngo turangije tuvuga tuti nko muri ministeri yawe prophétique uremera yuko hari ibihe, ni ukuvuga ngo turemera yuko muri ministeri byagiye bishika ugahanurira umuntu ijambo karimubwira mugakumbure kubera ko uwo muntu yasenze ibintu ntibigende uko wewe wabivuze, bigahinduka ukundi kubera amasengesho umuntu yasenze cyane rwose. So kugira ngo igituma nabize gutyo, kugira ngo nimba na Karona yivuze kuko ari wahereye ku muhungu n'umukobwa, nimba hari uwo wabwiye ati Imana igwaye umuhungu hanyuma akabyara umukobwa, navuga ati kumbure Pastor Rugagi ibyo yavuze ntabwo ari Imana yari yayimubwiye, mugakumbura Imana imuhaye uwo mukobwa kuko petetre ari umwana mu gakiza, cyangwa se yari umuntu udakuze mu mwuka witwa ko ari umukozi w'Imana, yaba ari umuswa. Ngiye mbyita ko ari ubuswa bwinshi cyane, kuko yagategereje gutahura yuko kumbure kwera ko deja akunda umukobwa, cyane umugore we akunda umukobwa, none bigashobora gutuma kumbura Imana yashobora ngo Mana nkugiriyeho umugisha ukampa umukobwa cyangwa ukampa umuhungu, yewe simba muri biro zabo, simba ndi mu cyumba cyabo, simbana nabo, kandi sintegeka Imana ngo oya waravuze umuhungu muha umuhungu, jamais. Birumvikana neza? No, jewe hari nabo mbwira, ndavuga jewe ndabona uzabyara umukobwa, ariko niba ushaka kubyara umuhungu, uwo mbona mu maso mu nda yawe ni umukobwa, ariko niba uzashaka umuhungu, iyo ni afere yawe n'Imana. Ibyo narabivuze, arahari sibyo hano Montreal, ibyo ni hano Montreal, kandi aza kubyara umukobwa, ubwo niko Imana yabishatse. Kugira ngo turangize aho none kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cya gatanu aricyo cya nyuma, aho twarangije dufatira reference kuri Ezekiya no kuri Yona, cyane cyane Ezekiya. Imana irungitse umuhanuzi ati urapfuye, ubundi ati Mana singenda nibuke ya mirimo yanjye, hanyuma Imana irabihindura ati nkongeye imyaka 10. Tureke n'umuhanuzi, dogiteri arakubwiye ngo ufite kanseri, erega nawe n'umuhanuzi, dogiteri arakubwiye ngo urwaye kanseri, kandi buri wese azi ko kanseri yica. Ufite uburenganzira bwo guhita uhakana, sinzapfa nzarama, iyo esprit ukayivanaho. Kuri iyo kaya dogiteri ntabwo noyigeranya niya ndaguha example, abantu bemera dogiteri gusumbya n'abakozi b'Imana. Ivyo ugiye muri iyo kande birumvikana. Nge ndimo ndabikubwira kuko iyo ministeri ya gerizo nyimazemo igihe. Hari umuntu uza akaza akakubwira, Pastor ngiye mu Buhinde, ariko mbere yuko njya mu Buhinde naje ngo mbaze usengere. Mbwira uwo muntu usibye ko aje kugerageza Imana, naba yakoresha irya jambo bivuga ngo imiti ikora ikoranye, nubwo bishoboka. Imana nikorana, kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Hebre 11 abayobora igice cy'umurongo wa mbere. Kwizera no kumenya neza, banza umenye neza. Donc ntabwo uzi imbere y'Imana ufite option B. Niba uje imbere y'Imana ufite option B, malheur à toi. Urakoze cyane. Reka turangirize kuri iyo ntuze insobanuro nziza wari utanze kuri Ezekiya. N'ibyo byose en fait byose birafite icyo bitwigisha twebwe n'abazokumviriza iki kiganiro. Nibaza yuko muri conclusion tujyanye no muri ibyo byo guhanura nuko
umuntu ashobora guhanurira umuntu ikintu ariko kigahinduka bihwanye n'ico uwo muntu nawe yabwiye Imana nuko yavyifashemwo imbere y'Imana canke kumbure n'ivyifuzo bitandukanye. Twatanze akarero ka Ezekiya, watanze n'akarero ka Yona, ariko kandi nibaze ko muri conclusion twemeranya yuko hari n'abandi nk'urugero waciye uhagarika muri eglise ashobora guhaguruka akavuga ngo Imana iravuze kandi atana kimwe Imana yavuze. Barahari benshi bangiza, harahari benshi bagira iyindi mico, harahari abandi benshi bazana ibindi bintu bitari byo, kandi nibyo ntushobora kumusenya, ntushobora ubikoresha ubugwane, ushaka indi formule wa muntu utazongera kumutumira cyangwa se wa muntu utazongera kugira ubashe kuvura imvune ziri mu mitima n'ibindi byose. Kuko nawe birashoboka yuko yari umukozi w'Imana yagize derapage kimwe na Dawidi yari mu ntama, sibyo? Intare iraza ifata umwana yakizaga, yabanza gukiza iya ntama akabanza akarangizanya n'iriya ku ruhande, ariko yamaze gukiza umwana w'intama. So umwungeri nawe intama yakomeretse, ni ngombwa kugira ngo ibanze ikire, noneho ubone uko ushaka icyateye iyo ntama kugira ikibazo udiringane nacyo. Kuko hari benshi bibaho muri ubwo buryo, muri izo nzira zose. Nahinzi ko turangiza ikiganiro cya kane mugani tukirangiza ntavuze aka kanto. Ibi byarabaye ahantu actually hari Kigali, nta nubwo ndinda kuvuga ahantu sindahibuka, ndahazi neza, ndazi ko hariho n'abantu twari kumwica uwo munsi bazi ingene byagenze. Uwo mupasiteri yavuye muri Kongo, yari umupasiteri yavuye muri Kongo, hanyuma je nari ahantu ku bantu b'abagenzi, hanyuma hari ahantu hari hatanguye igikorwa batubasaba ko twogenda tujyanye. Hanyuma umuvyeyi waho hantu urumva okay ntacyo ndiko ndakora, reka tugende turagenda turashika hari kagwi k'abantu bato bakenya, kandi cyane harimo abantu b'abamama, kandi n'uwari watanguye icyo gikorwa yari umumama. Turashika turiga turasenga, hanyuma umupasiteri arigisha tumishi uyu murimo je n'amata y'Imana mugani Imana dufashe tumere nk'abakristo. Pasiteri d'abord ingene yari yambaye umupasiteri niko yari yambaye neza, ariko wamengo ni mareshare donc byari bitewe n'ingene yatambuka. Noneho urana twebwe Abarundi n'Abanyarwanda buri hari ukuntu Imana yaturemye mu buryo butandukanye, hari ibintu urabuka buguti ni ibintu iwacu biragoye. Noneho ibyo gushika kuri izo ku nyambaro hari anyway ibyo nyambaro tuje ku ruhande c'est pas grave. Noneho atanguye arigisha mu ariko arigisha harimo byinshi bitari biryoshe kumva, kandi ku gikorwa kigitangura, igikorwa kirongoye n'umumama final ati umuntu wese afise inoti nini nayishire hejuru. Ufise inoti nini agirike hejuru. Mu Rwanda inoti nini umubone mu 5,000 bose bazikubita hejuru. Baje kuzikubita hejuru aravuga amajambo yandi sindavyibuka neza, haraciye umwanya umengo hari nko muri za 2015 ni Maniens canke imbere yaho sinibuka neza, ariko ni muri ivyo bintu bazishize hejuru ahita afata igitunga nibatereremo za noti. Ibi nkubwiye niko byagenze. Hari umumama iyo 5,000 yiwe yareshize hejuru, bigaragara yuko ntabwo yari afite umugambi wo kwinja muri ico gitunga, yari yiwe gusa bamugiye kuko yaragiye ko agira multiply, agira 5 kugira ngo habe multiplication. Akoze ibyo bintu nagize agahinda, narababaye. Arangije ati shira mu gitunga, wa mama acashaka kuyasubiza mu ishakoshi. Ibi nkubwiye niko byagenze, agira asubize mu ishakoshi mama ibi nkubwiye umama aracangana ikigwa, mama batayasenga imirayi muri kagitunga, amaze kwikubita muri kagitunga kiritirangiye. Ndagenda negera wa mama kuko nari nabibonye byose uko byagenze, ngani mama mbabare nkubwira ikintu kimwe, nukuri ndagusabye wewe ukonsidere kuri ya noti yawe wayihaye Imana. Nta mugambi wari ufite kuyitanga, mugabo muganga arayihitanye kuko yari gwiye, yaranabibabwiye ngo nimba yahise ibintu prophet yuko ari gwiwe. Washatse kwisubizamo ariko arakugobera rushika naho uyishiramo kugira ngo bize biguhesha umugisha. Urya mwibagiye rekura uvuga uti nyihaye Imana, hanyuma birangire ngaho. Entre temps wa mupastor ariko arambona, yarabibonye ku buryo hari hageze ko bataha abandi ati tugende, akanka gutaha kuko yabonye yuko ivyo byose ntiyaranzi, mugarabona yuko
ibyo ari byose ngomba kuba ndi umuntu uzi utuntu two mu nzu y'Imana peut-être no bandi umudiyakoni anyway yarabona kameme ko nabizi ku buryo yagumye ngaho kubera iki yashaka ko tuvugana hanyuma atarampamagara kujya ku ruhande amenye ko turicarana twicaranye noneho turaganira tumaze kuganira arambwira Mungu anasema atangura kumbwira amaprofesi nawe yanze nkubwire muvandimwe urakoze kubwayo majambo yose uri kurambwira ariko hari ikintu je nashaka kukubwira ejo ntibishire ku ruhande ayo maprofesi uri kurambwira mukumengo agira ngure ibyo bintu wakoze ni nukuri nimba muri Kongo mubikora ntuzusubire kubikora mu Rwanda canke nejo ni wagutumira mu Burundi ntuzubikore ni kuko mu mico y'iwacu ibyo bintu ntibibaho ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo shira inoti kugira ngo usengere Imana yerwiza nico wamubwiye ntabwo utishire hejuru kugira uyitange hanyuma je gusenga ucumwira ngo nayishire mu giseke noneho umamagira isubize mu ishakoshi ucumubwira ngo ngo yishire muri icyo gitunga mama ntuyisubize inyuma ntibirya si byiza kubera umurimo w'Imana no kuri bajya abantu bo bikoreye birakomeretse urazi ngena cyo nyishura nico kintu rero kiba cyoje kandi uno mukozi w'Imana ngo kuna problème ngo takwinvite kwetu nani nimba ari Kinshasa utakwinvite kwetu Kinshasa ufanye la même chose nikambia hapana namaze kukubwira yuko kizira none kumwira ngo utanevite Kinshasa gukora la même chose urumva so byari bihwanya afete na biryo waruheje kuvuga donc urumva nk'ibintu nk'ivyo nivyo biza bisebye umurimo w'Imana abantu ugaca bavanga ibintu ndakwereka reka nkubwire iyo ufite grace y'Imana reka nkubwire umukozi w'Imana ufite grace y'Imana umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo hari level ye iri hasi cyane urimo urabyumva icyo ni cyambere nawe biterwa nuko yarezwe n'uwamureze naho yarerewe kugira ngo akore utwo tuntu tumeze gutyo n'inzara cyangwa se n'ubushobozi buke cyangwa n'ibindi byinshi uyo mama yari yatanguje igiterane ya ico gikogwa nahise naramwegereye turaganira nk'umushitsi cyane yimubwiye nawe nejo nahirya ejo ibintu nk'ibi byabereye mu gikogwa Imana yaguhaye kurokora ugomba kubikosora mu nzira zitandukanye ndamubwira donc ndamuhici hamwe na experience no yafise mu murimo w'Imana ndamwereka kujya wabikosoye murabaza ati 10 hakaza yewe ntabwo ndinda ko eglise itaha wamaze gukora amanani nkariya ezerere zose zabaye zibakora uwo mwanya oya nubu nibyo nakubwiye namwe ni muri uyu mwanya imbere yuko mutaha wari gutegerezwa kubisobanura mu buryo bwiza kugira ngo zijya ntama ntizihave zitsita nuriya mukozi w'Imana watumiye kugira ngo nejo ntazasubire gukinisha umurimo w'Imana anyway nari nshatse kubwira ngo dufasha abantu bariko barakurikirana so